Kabaan ni kenuhun kabakipet kai ya kejingja. Kabalay ni kenuhun kimtip ke kabalaja. Ngan keli dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP. Mano na preng. Nakini gila kenuhun. Hakano kabamangi ngiha langiha ba kenuhun kabanikong kaban pelong kiki banja. Nangiha ba kenuhun kabaan kabangi petkai kejingja. Nangiha ba kenuhun kabalay kabang ngimtip ke kabalaja. Mangits kem makipai ba jong constituency kabang ami khmat lembaga 17 North Chlong constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bat kaba ar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balik bang sim karai bang susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia nga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelathia keladem ngasu baka penrem yang asimat namar kadon ke jingong baka jing sngap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang sektin jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren ban kapor kabangin sngap tengah sengo ban pen ken mau ka klemat kabangarung ban penyesno dia siaka seng VPP ngong baka no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat baka ka voice of the people party hendai halor kini ki jingja paro nganut panong bar nganut pan pecisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya ke jing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jongpi media sapi pai ba kamut pan pensothu bakla yapi kamut ban yalam bakla yapi kamut ban pen klumar jengmut yapi ngimdoni ngidon bitik ke jing temu jengi kalau bakhoi kababa kabangin ya bit nakabanta syata katong menyalam ban penkeladur ya kari bargajat penri ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bahapat ya ka ban kham tam ban pen wandur pat syaki ki baba bacu bakam ba susu pai ba bin ngada baci sokya ka mensim ngamla ban susngap kumla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayok ke phone call hadin mengekendu kibriu habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginom tap bot su lani nginlet no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki ba ka ba pipirai nganong la ban menjur barke ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngau le dia ada ngamle kumta nga sngau pen ken mau tu kan tir bong ba coward dies many times before that ureu khauput wada biak bonsin shoban mat ya kejengyak pasisha ngan pen ken mau hakipor gisnam balik hakita ki profesor badan borong ngadep ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadirin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubrio bu yaisha ban ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kata jekun nomor ngaken mau be ya ki ba ki bale jit nga klempen ketram ki ba jit nga omnang ta kejing mentoy jo ki simet kan no ki ba yit bathon ki ban sabar konstituensi badan ka vote ki badon ke jingit ke jingit ke jing shania bar ke jing kermen hanga kumno mikmat kumno wan shet kelai ki kawan ke jing tenra enga
habang atiak nga dem mamdon jaka kekentin kawan na syalendet kaboong mame lada metip yung jing sisya ban met sngap yung jing sisya men bam yung jing perem de mat kadao ngasngo bang adi ban wan syapi kung paiba kamut baka ni ka bangin wan ba tu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi bakit di parlok ru umday bangin mi no na upra nginumi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki paipa stang de ki paipa ki be ingi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da kombai pat ngaku an pun pau pi ya kani na ma supia pra kemersiam de mat kada pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya le ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya yakini ki candidate ka ba pi pilajit wala dagim don benta hakata ka jing bakla hak jing jet ke jong pi hak jing decide ke jong pi henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah pa ke jat pen rio henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren mata ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban pen sai henry ngadon ke jing perkhat atau kopor next day kabai Dr. Barskem dapat burung ila keren pop media persetu baklai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani panma namar ke jing persetu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pada constitution correct ngako ban keren daga basai piong bawa del bot ukam puli constitution uyai light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai badai mo pi bo pen kenya constitution ya kai ga basut ya pi ya kai ga penbiang ya pi kabiang ya kabadai kiwei kamdai ya kabadai kiwei di ko bakla kabadai ki jong pi kadai badai ro tengah ko ban penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kaneka kran shai ha kabadai kumno ban ha kabadai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle lani de ban pha lembaga constituency ngina de bande na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngalap bakla na constitution kani ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency mangaru ko memali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jonga constituency committee ngala recommend rumah bar ki jing recommend jonga kalong basai banga ak jing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki baken sa item bat ki badai tam lega ba small pala ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno ko party 4 juta ko bawa apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli ki jonga ba ka procedure jonga party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pa tang ni ko 4 juta ko ban 4 juta ko hei ke judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ke engagement ban kiwei ndrei ya ke wedding nani ke je tho pat kiwei kata ka bamla ban priang ke jatang apo VPP correct hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na penthor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujop tang arsian u persyaman warna brio na po penthor sa po mokhar
O napo pentor siapo jiao 19 jiao konstituensi ko bahap ke jiao mau prem. Baru persang berwan rapat napo mau prem siapo mukhar pentor. Kan dia ke bamla bandong. Ngadap ong. Baraki profesor badan borom. Ngadap ong ki por balit. La fi bakla ki MDC. Kan dia ke jing sedang. Bat menta ma pihi bakot ya kan ya. Ke jing per jumut. Ke jing ya klum ke jing penklumar jumut. Demat kadau. Ngakwa bampen pau ba Dr. Batskem boton borom. Hatu fi bakla ma pine nga bakla mga. Pai ba bishar kan ya. Ngam sim don nang ne khamat. Ban pen kesan le dia de ban pen remeki. Hendai tamban bet yo to sembai jong ke jing pen sotu siapi ki pai ba. Lagi mio ya sispa nak sispa ngin yo bet sanpo nak sispa bagi pai ba hane badim ki pe ini ke video kin sedang man perkhat kin nomla ban sulit cakabat tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pen sa simpat ya karai nomor karai ko pisim pen hapan kenok ma pi la dia ngim dan ni ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginum la ban leka nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kalau bagi Pak Nur ban be yangi napo parti ngenai ko ka assurance badal nilai katakan nong remblay ka bagi penokam katakan clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilairu namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha pen pau umdei mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kum presiden umdei mga balik chua sa po ka media balik banit hu ikamiyeng day mapi bam simla burong yang aku memeli ubadai way pat ubenta jong ka VPP ngalaong hakas ngis potrik batchua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane ka singira da kirai ka boyong da kirai ka bali ngan kershan bet ngan pen scam bet nomor ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nong rim henry ke ka bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong ni jong pi ngatrai pen piang baka ngimong ipi bapen panma pe ni kicung bakla ngi skwa ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang penbi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang ap community ya ke jesu bar ke jaya ba ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi nur barong bat ngi ai ruta assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko pat mau ban pen pau kindet kai ko baca dawo boromi pi pat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tang bawa pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngadang keli gani po CEC hakmat jong baro ki badon bad hakmat jong pi pai ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam deka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu kiwei la contradict daladi ladi kum president baramba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra balai jayu po nong krem tang wei pat upan hatu kata kam deka favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget waktien kong baka jing sisya kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lut
Ngalajit kalenti untang penmong. Ngam simla kan jingshan penmong. Ai teng bamong kin mong. Nrei tang kawai kalong ka jing sisha nga. Kalong tang ka jing sisha kan palat lut. Jayu hau hakabai de MDC jong kan not juai. Ngan poi siya kata kabenta. Ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia. Nrei eang. Nga keren ka jing sha. Ngakan mau tu ki por bang ada declare la dia bangan rung siya ka sengpra la bus. Borok koi kari kasih jantia. Hindi dang laong pa lanu pin pudiang yang pen welcome yang pen receive yang siapo ka sengpra. Hindi ka ba so thamula ka mga so baki ong pihapan resign chua namar baka party kalong kabokhoy. Nga I always believe in letter and spirit. Hindi takaktin. Ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice. Tilmar kadaw jayu yang so pangrung yung ha resign tengah la resign mga buro may party nga res yung chigim chunga habring maile barki ki babun ba kita ki high rank person nita ki high rank person ki kropati nga res yela dia rejayu menta shisnam ngadi ubri ubaya sha ko ngadi ubri ubaya ne le menta ngi i jingsha buway na pring ki MDC ulalit na ko party so party but uklam resign tanah ka party resign tanah ka party uklam resign part kum MDC don ayu ke JPR paring badal ba nang room but UMDC jong not chilong ngako man ku not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalendet ngako man tip ato kani gadai kata kanong remblay ato kani gadai ka clean politics ato kani gadai ba fin wipe out your favoritism but nepotism ato kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganganong pedang ban nganong pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganong mailat bikin penuh kambakla yaw pai ba nomor ingit haboong kasur upai ba kadi kasur jong play ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba ban ngadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kita on po social media hana bai ba dal bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublei ubatep iki e baro lada kalong sya kumta mapikom gipat ba pan ya ka application joy lok jonga bila ada ban tap spok state election committee hangta ta kanumla syu bangan ri ngamla syu ban thok ngamla thu syu ban jeler hakmat jopi pat ba tiga kuar ban pensai kata ka pang juong para mana kirinsan election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia mga kuwa power ko basay namar ta daw nganumi daw para kumangalong bangan rung sa party kabanganong kuwa ban mi issue kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya ka kam jong ba dal bot nong room en saya keren indradap KMDC balay piti mo na keren menta balay film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam koridor mata kada gije keren desuk bangila balay cupat ba da kawai kasur kawai kajemut bat kawai karay kajing keli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tan pendong kam yang nam ta kajemen toy jongno re jongno em ngano maila ngamde urang ru politics menen ngadon khat news nam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpos nam la arpsan nam henry ngasongo upai ba ngadon gijingit ke baskem bo pai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdo gajing shun ngamdo gajing isi ngirang kemilenti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangil scam menta mismo shngai menta amde bangi tong politician mde tang noilam joko VP ngila yoru ya kaban i bergut bernget yaw nong elam uban nong elam jong kachat benriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe bansai pat ba nganom keren segi pat ba mangadap kular namar ki pentut ki penmong ki pen nyobeng yo pat ba blajit yang kum MDC mensyuap kum MLA menta nak ka baki yalat don ayu sendet boleh hap da yalat kadon ke
kaba hadukan no kata kaba pelong ya pihak bani light na aku memeli tang bani keren tang bani selok ru ngampat jiwe lam bakla bat ngam num syahiru bani lam bakla namar ka politics kadika sendur joble kam ta mo bagitip ini ka voice of the people kadika sur jompai ba ka bamudru kadika sur joble namar kadau haswan penkut aku apan kan mau hani ki kindiat singi nilai ko mo ong ha basdang juli ka video ngapan kan mau bang ada berai kut bangan sangar nilai ngamla ban syapan namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodonang ni ka por bar kamtam yani ka constituency artli ka bangla mikmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency but menta kumu MLA 17 North Chlong constituency ki baya kata lang bakini ki artli constituency mokhar pentor bat ka Jiao mo prem unum don bala manuman persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla ha po mission dorbar sno ngala keren bapai ba ha ka bede bani ka MDC kaptam di ki artli constituency ngan sakren tiri martadau kamtam yang ngala pensong dor hari ni kindat singi ha ka bede bat ki clippings ka bala pani lamba ki YouTube ba per ka bede ka 2 years ago Arsnem belalit no kipan kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halor ta kanong rim kapan klumari upay ba barki ngai ipo comments baki ong badel bot pidi khun charanga kemi pila kluwa bene suk pila kluwa bene donlang ndai pai ba ngamkwa ba mano banyalang bakla ya pi pai ba nani mangaru danga sap jaru kalong bay dan patan ba kata jelam bakla di mat kadau ngong bakini kidei ki bamdei sisa ginang don hapreng kajing sating ban penbe ite kerum keram ndai ka bol menta ka decision ka rai kadai ha parti balor tu tendai nakalyang jungi ni sudai bangin one part simba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya kajing sanga ko amper kan mauru ya ke ga bayong bastro ha ka last moment ka balik ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadir pada ban file nomination ngatrai baro ngi lembak YouTube lembak social media ngamdal jik persya sa sisi ng pau ya gino ki candidate nakani ka constituency ka bahap lang ka mukhar pentor bar ka jiaw mo prem ngamdan kanono ka jing persya ya te candidate nrai nga ko ang pagkren nagabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy kile da kumboy di bar ka mas ko atong persya kindet ya kami nakasentur jong iba strong ibadi candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hakawede ba ka mokhar pentor kajing kali mata haba piyay na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong pi ibadi ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga kumemali ban pen scam ni kata hindi ka basuling ngo pat na po ka jiaw ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post yan klamya lemba constituency kat bunkat kat ba constitution kong bari banyat lemba ka units lemba ki circle lemba ka constituency ngingladap ban padap kamram ka basulingo pat balay pia lendat pat klam da pentip constituency kapta ba bangadon mga kubu representative te kawan kajing bakla pat sa liang ji basrong lapan manapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post yan kan dia lembak constituency committee nga keren kani ban syai lam ki para member baro jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne pasya jong party kamtam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang pasya tengah kuat penpau bupai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila man apply bro lai putuli ki constituency ka constitution ka sya ndai tamba pinyo opat tangkawe ka constituency mindal jikang kata ndai ka basulingo opat kalong balai pihaban ya nandat balai hapan buri kaning among bagadi ka policy
jong ka party kani nga kren shy bit baka di ka conspiracy, purely conspiracy. Kaumut ba kabadai ka jingya salah seladat nang aku memilih jong konstituensi 17 North tengah kuat pensai ita aku aruban keren ya kawai ka banta habang nga keren yang di kajing shy habang nga keren ya yang di ka banta ban ai kajing shy supay pa ban keren di kajing shisha kumangalong ipi ngila penlong ila dia kumusembay ubalayak mut ngila kendu ila dia kamumut larang ada bandu ya tiket naga party lani lakadai bopay ba unumon syu lani umsanya asyu ya nga hakipor kisi barangwan compare nrei ke jing shisha kanong rin kadai banyan barkadai banong kabaskem dia markadaw ngakuat penpawi pi banganong compromise ya kiki ibaro tanah kadaw jong tiket tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong Wembley lani menta lani kipor kiban sawan bar kabakut ngakuat pen kenmau tangan ni kuwi wala pring ni ke per jembut yanga klem kha mangan shet kala ban ngamju mjudani ru ban hikai na kayeng kesem ban shet kala Henry kalong tang di kuwi mga bat kayeng kesem ngenai ke jingkersan bapura yo pra na kani ka konstituensi hani ke MDC hani ka bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalang bakla pada piu pai ba namar kamon kadai happy simet namar kadau nga ong ye pi tang ni kuwi kung ukupa jo ka konstituensi pilang don kapor duai puson bat bishar bat hakbakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kuwa ban kentui pai ba namar kalian jonga ku mga penpau banganum kuwa ban sim banta ban di konstituensi o bat kani ka MDC kumang lapan pau po ka CC kumang lapan pau po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namar ka daw nga kuat pen pau bang kuat pen pelong ya kata ka jing sisa bak nong rim ka ban yeng scam baki noelam jo ka party kidai ban realize ya ka jing bakla maka ni ka mdeta ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kawi kulish pun